Kulay Sibon, Presiden Rangma, ya itu disembah. Kabantang ini porta jam harengkat kabarai diktiban peni bangacing porta kacing ke dalam naduka mensim naduka dono indai bagi syuk porta tang dep ko ini porta lang harani kapor kabanta ya ka sharp ka jopra hapra 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 sai shisin hapra 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 play one kurku yepi iwei peiwei koblei shibon. Kulay Sibon, Presiden Rangma, ya itu disembah. Kabantang ini porta jam harengkat kabarai diktiban peni bangacing porta kacing ke dalam naduka mensim naduka dono indai bagi syuk porta tang dep ko ini porta lang harani kapor kabanta ya ka sharp ka jopra hapra 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 sai shisin hapra 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 play one kurku yepi iwei peiwei koblei shibon.